zaitinda gmail account kan lu changmi gmail account kan du ti lo mi khe log out sign out kan to lai ti mi kha tutana kan van zau na lai pakhat nak chama gmail a na hong lut lai e makhat sign out na to du mi account pakhat akhan na lut lai makhun hu akhan hikalai irin thumerin mi tekin me pek lai tanglaya chunglei na thon lai e setting ti mi ate na lut lai chunglei e de pathum te de mi zon tekhin nawan me pek lai manhua manage account te mi me pek lai manhua khan google te mi hina van thim pek lai kha manhua khan log out to na du ding mi account kha nawan thim pek chot lai manhua khan hi ka rin hi te chunglei te ring te khe nawan me pek lai remove account te mi te mahi zon te hin acheu khat chu hi ka tang le te a hin de thum tin mi jong ve atang acheu chu ka chung le tin mi makhan me pek lai remove account te mi te khin nawan me pek lai makhon remove account nawan me than lai kha ka ti remove account nawan me khunu chun hi ka zon a khan ahong kir than lai takhan google account remove to kho log out to kho sitimi kha man chim ku du mi se ka YouTube channel te hi subscribe le apong mi dar kheng le all tim te ka me pek veulo chun ka Facebook page mi CTL technology te jong hi like ka me pek veu te ka